Ćao, u današnjem tutorialu pokazat ću vam kako da snimite svoj ekran ili ti ekran zvani desktop. Ja sam pogledao snimke na YouTube-u od mojih kolega i video sam da je mnogo malo snimaka o ovom programu koji se zove Camtasia Studio. A verujte mi na reč da je najbolji. Ostavit ću vam link u deskripciji, ali pazite, vrlo je mali broj pravih linkova, ali ja ću vam ostaviti jedan od pravih, odakle sam ja i skinuo. Kada skinete program, skida se inače preko ovog torrenta. Kada ga skinete, treba će vam CDK, to ćete također imati u instalaciji, prekopirate to lepo, prihvatite naravno svoju licencu da bi imali dugotrajan program i instalirate ga. Znači instalacija je klasična, normalno ništa, znači samo taj CDK. Kada ga instalirate i hoćete nešto da snimite, kliknete lepo na njega i pojavi se ovaj prozor. Evo ovako. I znači ovdje možete da obrađujete također videoklipove. Kada hoćete da snimite znači svoj ekran, kliknete record the screen. Ovo sad baš nije ovako isto, pošto ja već snimam. Ovdje se pojavi veliko crveno dugme na kome piše rec. Kliknete na njega, sačekate nekih 5 sekundi i počinje snimanje. Snimanje prekidate na F10. Šta je još važno? Također možete znači da ubacite ovdje, lepo ubacite i možete da obradite, da ga isečete bilo kakav video, ne mora sad to da bude ovaj što ste snimili, bilo znači koji iz vašeg računara. I to je to što bi trebali da znate o tome kako snimiti ekran sa Camtasia Studio. Hvala vam na pažnji i nadam se da vam se svideo još jedan od mojih tutoriala.